Sanibonani bangani. Ninjani? Siyaphila. Sethi siyangena guys mhla 26 April. Siyabuyela eRugby Stadium this time around. Ningakhohlwa ukuthi ithengela amathikithi. I-Giant Picnic Blanket. Asabeni bangani bami sohlangana khona. Sohlangana khona. Siyohlangana khona vele mngani. Yeah, icala from 11 iphela na 18 samba. Emathikithi ebantwana it's 50 rands. Ebantu labadzala 100 rand. But if uyakolithenga egedeni umntwana 100 rand, wena 200 rand. Sambeni bangani bami. So thenga ama-ticket ku-Checkers, YouSave, Shoprite. Checkers. Ngishilo mos mina Checkers awulalela. Gonloko phela mara lokusala kokuphi eRugby. Buyani phela sitanibona khona bangani bethu. Nitilandzele emathikithi nyalo kusaphuthuma nyalo. Siyanicela. Ngemoya lo mhla Before sohlangana aphelele khona. Yebo. Niyohlangana khona emidlalweni webantwana. Yebo. Ko jumping castle.